Halo, 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 halo. Streaming again ya sebelum tidur. Final Fantasy guys, sudah lama nggak main ini. Sebentar deh. Jadi kita sebelum tidur gue bakal mainin ini dulu. Sebentar ya. Sebentar guys, sebentar, sebentar. Aku ingin isi liquid dulu. Alright. Loh, mana ini gua? Oh, ini dia. Gua mau ini dulu guys. Eh, kebanyakan main Harvest Moon anjir. Larinya jadi pencet R1 gua. Aduh, nggak ada begituan lagi guys. Begituan tuh apa? Menurut gue ini udah cukup ya. MP-nya 126 guys. Menurut gue ya. Alright, waktunya kita ke sini nih guys. Right now. Situ ya. Sembari item guys, ether, gue butuh ether anjir. Sumpah gue lupa lagi belinya di mana ya guys. Sini bisa nggak ya? Oh come on, banyak banget musuh anjir. Dia kabur loh. Aduh. Ini apa guys, kok dijagain? Ya, sini ada musuh. Gue butuh ether banget sih guys. Belinya di mana ya? Gak bisa cok. Gue di sini. Ah, apa sih Jun? Gue belum kebiasa nih sama ini. Ya daerah jauh banget aja. Wah anjir jauh banget cok.
Pede gak sih guys? Gak usah pakai MP. Pede lah ya. Ah, come on. Duh, bete banget ini ya. Nyari ini aja deh. Map Dreadnought. Kakek Salto, numpang lewat. Halo kakek Salto. Ah, come on. Please gak ada yang ngasih ini kak guys. Dreadnought guys. Kalau Sigit. Duh, mas banget ya kagak ada mapnya anjing. Satu dua. Duh, gimana bacanya ya? Satu dua. Oh, alright. Gue bisa baca. Let's go, kita ke Dreadnought. Ini siapa? Ke Dreadnought. Main apa bang? Main Final Fantasy 2. Let's go. Aduh, ini musuh. Aduh, salah lagi. Iya tahu, udah pernah ke situ soalnya. Kemarin ini keluar lagi. Ngegedein MP soalnya gua. MP Mario udah 126 sekarang. Aduh, ini nggak bisa diagonal jalannya ya anjing. Memang harus tidur pamit. Iya tidur gitu. Nih yang kayak gini-gini nih ngeselin ya anjing musuhnya nih. Lag. Yang ngasih status kondisi itu dah. Selin. Aduh, nggak bisa dibantai ya anjir. Ya. Beli Kirtom yang banyak. Belum. Gak usah lah. Itu jadi nggak seru. Dikasih tahu cara pro-nya. Aduh, dibikin turu lagi. Serada lu mau bersek dah tuh lu. It's gonna die, here we go. Nah gitu dong, defense court storm. Udahlah, gak usah belajar lah. Kita anaknya physical touch ya. Gak usah pakai magic lebay itulah. Ini yang telek tuh yang ini guys. Gonna die yo.
Gila, udah terlalu OP gara-gara di Dreadnought anjing. Mencari jalan yang tak kunjung datang. Weh, ini gak bisa diagonal jalannya ya, miring gitu. Wah anjing, banyak banget lagi musuhnya. Seperti potion. Oh gitu. Udah biarin aja. Males ah belinya. Udah balik, udah jauh. YOLO aja gak sih? Mati ngulang lagi. YOLO bro. Ah kemome. You only live once gitu ya. Ayo dong naik dong stamina gua. Barbar mod nggak barbar juga sih sebenarnya. Tuh, agility, stamina, stamina. Let's go. Aku mau men. Ini gue gede kak. Ya elah ini dia nih yang ngeselinnya nih. Blind telek ini nih. Kena satu kan ngeselin gitu. Kalau kata gue nggak apa-apa dah kena damage. Asal kayak gini-gini nih. Kayak telek. Ih geli tau. Belum nyampe Dreadnought aja udah kayak gini anjing. Oh petanya mirip bang. Iya maksud gua emang zaman dulu kan nggak bisa jalan diagonal gitu kan. Selin banget. Sebenarnya sih lebih juga sih, maksudnya kebiasaan jadi main game-game sekarang yang gampang banget. Apa-apa digampangin sekarang kan. Apalagi gue mau diapain lagi? Set diperkaos gue sumpah. Ada yang naik? Pasti naik dong. Tuh, ini dia nih yang darkness black. Heal dikit boleh. Nah, itu dia. Sumpah ya. Gue sih udah nggak takut ya sama Blizzard ya. Yang gue takut tuh status kondisinya doang anjir. Nah, gitu incer yang belakangnya dulu. Gitu kalau kata gua. Ada mati mulu lagi nih. Resep dulu guys. Send it all day. Alright, berarti kita ke atas kiri. Oh, tadi dulu salah baca gue berarti. Berarti gue harus ke Oke, turun ke bawah. Lu bisa minggir gak? Send it all day. Nah, gitu, incer belakangnya.
Gak nyampe lu ya ke zombie ya. Bantai zombie dulu nyet. Zombie bisa bikin racun anjir. Oh itu buntu. Bentar guys, itu buntu. Emang di situ ada apaan guys? Bentar, bentar, bentar. Oh ini turun dulu. Lu bisa minggir dulu. Nah itu dia. Oke, gua ada di sini. Oh salah nyet. Apa sih maksudnya 7, 8, 9, 10 guys? Alright, ini kan kesini nih. Oh ini ya ditutup ya. Alright, 3 berarti gua ngambil turun ke bawah. Alright, terus gua ke bawah dulu. Ntar dulu, itu ke situ. Oh enggak guys, salah. Ke atas. Explore dulu aja lah ya, nggak apa-apa. Kita udah kuat ini guys. Oh ini ya, yang racun tuh si tikus ini anjir. Ah, fuck you. 2 aja. Kayaknya nggak perlu diinin gak sih? Nggak usah deh. Gak usah disembuhin aja kalau ini mah. Musuhnya nggak sakit ini guys. Triknya gitu aja kali ya. Masih bisa kena kok. Tapi nggak mati. Kita ke atas. Terus ke samping. Ke sini. Nih racun. Ini dia nih yang gue kesel nih guys. Mulai manja lu, gue liat tuh. Kalau racun mau nggak mau harus di inilah. Oh iya, mendingan dikenain blind aja nggak sih guys? Biar nggak kena racun cok. Iya bener ya, mending di blindin aja. Nggak bisa double ini kan? Double status kondisi. Tuh, kita bisa grinding stamina di sini sekalian. Nah, iya. Pinter juga gue liat-liat. Asik. Kasih potionnya lah, potion gue banyaknya. Cukup. Darknessnya gak usah di cure lah. Alright, kita coba dulu ya. Sini dulu nyet. Aku mau meh. Ih, gak mati loh. Gak apa-apa, itu pembunuh. Hemat MP bro. Kalau kena damage. Oh bisa double ya ternyata. Wah dia struck anjing. Si
Si Gordon tadi kena racun guys. Oh bisa ternyata. Oke, ke atas. Terus ke sini. Oh ini buntu guys, ini buntu. Buntu ya? Ini yang waktu itu pernah gue datengin kan ya? Oh enggak. Ntar gue bingung nih. Ketiga, oke. Oh I see. I see nothing. Guys, hancurin ini dulu guys. Kenapa lu ngincer itu kocak? Alright. Ini ke sini dulu 3. Bener gak sih guys? Dark bow. Boleh sih guys. Apa dia ke gua kasih dark bow ya? Oke. Gak seneng tapi. Udah lah. Nih guys, biar dia kuat lah anjing. Wah random banget mukulnya. Oh di sini tuh item semua guys. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita ambil aja. Nah itu dia tuh yang ngeselin tuh, gue liat-liat. Gak apa-apa, yuk blindin aja gue semua. Daripada lu nyerang kan, mending ngeblind gue semuanya lo. Dah bagus. Soalnya menurut gue musuh di sini tuh nggak terlalu kuat ya. Gitu. Tujuan gue adalah menaikkan stamina dan apa yo. Udah cukup lah, habisin aja lah. Itu ada orang guys, siapa itu guys? Halo Leonardo. Thief Globe. Ini bisa dipakai gak guys? Alright. Boljuk nih, pakailah. Tukang maling. Gue kepo, di sini ada orang guys tadi. Serang gue yang sakit apa? Biar defense naik.
Lumayan. Kebuka. Oh ini nyet. Ntar dulu guys sih. Guys, ambil dulu guys. Biar dia keluar sendiri. Oh bisa double ini ya. Ternyata double status. Status elemen. Ayo pukul aku, pukul aku. Boleh save dulu gak sih nanti? Banyak juga potnya. Udah ya, berarti kita tinggal nyelamatin si Putri. Kemome. Kita harus legowo guys, supaya nggak bosen main ini anjing. Dungeon mulu isi ya. Mungkin karena game zaman dulu kali ya. Dungeon mulu makanya. Nah, gitu. Karena status elemen kan begitu ya. Save dulu gak sih? Save dulu guys. Takutnya ini soalnya katanya ini dungeon sekali doang. Ntar bakal hilang. Cabut cheat. 6 berarti kita harus ke balik lagi. Engine di mana guys? Tadi dulu guys. 5 6 7-nya di mana? Auto. Come on. Ini terlalu rumit guys. Ini terlalu rumit guys. Kena racun juga nih, sumpah. Itu dia. Lu tugas lu ngehel gak sih Nyet?
Cukup gak sih? Cukup lah ya. Item antidote aja guys. Darknessnya biarin aja. Terus kita harus balik lagi kah, baby? Racun lagi ya ini. Telek sih ini, telek sih. Push darkness semua ya. Ternyata masih bisa di double loh anjing. Berarti ini kita ke atas lagi guys, terus ke atas. Terus begin. Oh itu begin. Ntar dulu, cari-cari dulu ya guys. Sabar. Gila ya. Bang, udah bang. Sakit juga ya guys. Cir, sakit juga dia. Critical cok. Bolehlah heal. Kasih reward. Cukup. Terus maybe sini. Here we go. Kita ke sini. Sini, sini. Nah, 3F ya. Terus kita ke itu. Alright. Gitu guys, gitu. Ini tinggal ke situ aja. Oh, oke. Lu nggak tahu kan apa yang gue omongin? Hah. Cih, Blizzard. Orang udah
Blind dikasih blind lagi gua. Mati satu loh. Gak nyangka gua. Oh ini sakit sih guys. Dikit. Banyak juga gua dapet. Wah ini kalau lari kayaknya. Wah ini racun nih ngeselin nih guys. Asli. Ini mulai menyebalkan guys. Oh, enggak deh. Ini mah nyetun ya. Kalem 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 guys. Kecuali racun anjing. Damage-nya juga 2 doang. Nggak sesu. Paling mungkin gue udah capek kali ya. Males gue mikirnya guys. Kayak gini terus mikir anjing. Ini game kotak-kotak doang ya. Gak mati sial. Kemarin gue habis buat ngilangin blind gue doang tuh. Makanya MP gue habis kemarin. Gak apa-apa. Gue maklumin kok. Terus kan ini tembusnya di sini. Berarti kita ke ada peti dulu guys di sini. Gue ambil belum ya kemarin ya? Yah, racun. Gue nedai lu lah. Tikus beracun. Enter stok ini guys, ingetin gue. Stok item butuh sih gue ternyata di sini. Itemnya lah. MPM pengen gue hemat-hemat. Mungkin ke atas ya. Komome. Waduh musuhnya yang kayak gini-gini lagi. Ya elah kena racun. Ya elah racun semua lagi. Pakai item aja dah. Di sini. Racun juga. Oke, semuanya aja lu kasih racun. Santai Jun, santai. Ini cuma status kondisi biasa. Kalem. Item main aja lah ya, biarin habis. Magic. Sekali lagi. Oke, aman. Ini udah gua ambil belum ya? Udah. Nanti kita tinggal ke atas. Oke, nggak apa-apa ada musuh. It's okay.
Please jangan kena racun. Jangan ngalangin gue, bisa nggak sih lo? Alright, alright, alright. Terus kita ke sini. Alright. Terus kita tembus di sini. Oke, kita put. Ah, come on. Waduh, ginian semua lagi musuhnya. Aduh, racun semua nih gue liat-liat. Gampang banget kena racun ya. Wah, random gitu serangannya. Wah, random guys, ini random banget, random sumpah. Itu lo gue Suna. Hilang semua nih. Aman ya. Alright, ini kayak gini ternyata. Oh iya ya, kenapa gue gak kepikiran kemarin kesini anjing. Alright, kalau setun dong mah it's okay guys. Ya nggak apa-apa dah. Ayo serang gua. Setunin nih semua anjing. Mati satu. Mati ya. Dua. Tiga. Empat. Itu dia boy. Kalau kata gua. Satu. Dua. Terus ke sini. Oh. Tekak-tekik anjing. Gak mati lagi guys. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan naik stamina-nya. Gak naik juga, nggak apa-apa. Kalem. Satu, dua, tiga, empat. Oh, sini ternyata guys. Terus kita ke sini. Puter ya terus anjing. Satu mati. Ini juga mati harusnya. Itu dia, duit gue banyak. It's okay, no problem. Ah, come on. Wah, itu teles sih yang itu tuh. Oke, nggak sakit. Itu juga nggak sakit. Bantai dulu nih yang bikin racun. Please lah. Lu tuh nggak sakit. Udahlah, gak usah sosok pengen nyerang gua anjing. Gak mati anjir. Untung gak nyerang dia.
Satu, dua. Alright, di sini. Terus kita ngambil sini. Oh, ini tekak-tekik anjing. Terus baru deh sini. Itu dia. Ah, me. Apa lu mau nyerang gua? Sorry ya. Oke. Menarik menurut gua, guys. Boleh nggak sih gue save dulu? Kalau lawan bos nanti gue nggak ada apa-apa kan, guys? Oh, ini tempat naruhnya ya? Apa waktunya ini ya, guys? Bentar, abis ini kita disuruh ngapain sih? Gue baca sambil baca guide ya. Mau mati. Itu udah. Oke, gak usah ternyata, gas aja. Item ya. Terus kita kasih Sunfire. Menarik, kata gue, langsung kabur. Terus kita ngeliatin aja gitu. Ini dia kehancuran dengan 60 fps. Gonna die. Itu dia, boy. Kita diturunin di Altair. Jauh bener kata gua. Katanya nih, katanya kalau kata orang-orang, ya kan? Kalau kata orang-orang, kita harus copot dulu nih. Nah, kalau kata orang-orang ya, guys, ini tempat ngeheal itu ada kan ya? Yang status-status itu ada nggak ya? Ntar guys, mana ya? Nggak ada ya? Ini bukan sih guys? Ini buat bangunin orang mati ya? Oh bukan guys. Suna aja berarti. Terus kita istirahat aja.
Tapi harusnya Asuna nggak usah nggak sih guys dinaikin. Kalau ngilangin ini nggak ya? Save. Talk to the king. Katanya suruh talk to the king, you know. Apa hahaha wae lu. Wah ini gonna die guys. Bapaknya ya itu ya. To us of each of you, please listen carefully. You've grown so strong. Oh ini anaknya. I want you to lead our army. Do all you can to help Hilda. My liege, I swear it on my very life. Minwu, you know of the legend that speak of an ultimate magic. It's been sealed away, and the seal may only be broken when the world stands at the brink of destruction. I believe that time has come. Do you agree? I do. The time to break the seal, binding the ultimatum, is upon us. Kalau kata dia, Firion, I would have you go to Dace, home of the Dragoon. I was told that all of the dragons were slain in an attack by the Empire. Yet, I refuse to believe there could be no survivor in so noble a group. If we are to stand against the might of the Empire, I'm convinced we will need the dragons and their wyverns. If you combine your efforts, the day of our victory will come. This I ask of each of you. Take care of Hilda. Come on. Oh no. He gonna die, bro. He gonna die. Rest in peace. Majesty, your majesty. Gila. Langsung laib dari dunia, boy. Jadi debu. We should save our tears for another time. We must carry out the king's last wishes. We each have our duties. Let them not go unfulfilled. Oh, Your Majesty, come on, man. Talk to the king. Who is this? Oke, kita ke Gordon. Tapi gue mau ketemu ini dulu, cu. Bapak lu meninggal itu. Hehehe, wae sih ya. Buset. When the emperor first moved again days, we dismissed the attack as a mere skirmish. But the emperor feared the power of the dragons. He means to wipe them out. Learn dulu dong. Gitu kalau kata gua. Some say the dragons can speak the language of the wyvern. Oh gitu guys. Alright. Udah terus. Oke. Gue udah tanya kan ya.
Oke. Layla Dragons and Days. Go to Palum and new unique NPC Layla is known. Oke, kita ke Palum. It's alright. Stok dulu gak sih? Stok dulu itemnya. BTW, udah sejam belum guys? Belum ya? Ntar gua restream ya guys. Potion butuh, antidote, drop butuh guys. 10 kah maybe? Maybe 11 oke. Ini beli 11 oke. Ether di mana ya nyet? Gue lupa lagi. Cross remove curse. Boleh lah 10. Duit gue banyak. Malet apa? Remove amnesia. Anjing bisa amnesia di sini, Cok. Maiden Kiss. Cures. Oh, ini boleh sih. Ini nyebelin sih, guys. Kalau jadi kodok tuh nyebelin. Jadi harus beli gak sih? Phoenix Dawn. Wah, ini harus ada sih. Wah, gocengnya mahal gak sih? Belilah ya. Investasi ya, guys. Ini dia yang gue butuh, guys. Cottage 2000, beli 5 gak sih? 5 kah guys? Wah jangan mahal guys. Lihat tuh edanya. Elixir 1. Oh gak cukup ya? Oh gak cukup duit gua. Ether beli. Wah gak cukup gue, 11.000. Investasi lah guys. Cottage beli. Duh, jangan 22, jangan 22.000 juga. Gue 5 lah ya, 10.000. It's okay, kita cari duit lagi nanti. Alright, here we go. Kita ke Palum katanya guys. Save dulu. Investasi dulu ya kan. Palum tuh seingat gue di atas. Gila 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 gila. Dia mau. Mereka nggak ada nyerang-nyerang, nyerang gue. Gak apa-apa ya, cicil lah ya. Duit guys, duit walaupun dikit. Palum tuh yang di sini ya. Iya benar. Apa enggak? Oh benar. Weh salah. Itu dia nih unik NPC seller. You folk you folks looking for a visit today, are you? Wih gila logatnya logat British ya. British. Well, this be your lucky day. Just so happens Miss was about to leave for this. Be you want it, alright? Here we go. Come on. Doesn't this seem a little too convenient, Firion? Ayolah pergi aja. Maybe it is, but there aren't any other ship going today. We're just going to have to trust her. Me name. Harusnya my name gak sih? Me name Layla. Aja jadi les bahasa Inggris gua. I'll be waiting outside the city for you. Will we anchor as soon as you're set to go? Alright. Item di sini item apa ya guys? Siapa tahu ada yang berguna guys. Oh enggak, sama aja nggak? Sama aja nyet. Come on me. Wah di sini aja kapalnya lucu juga. Apa sih? Lucu deh lu. Her left hand. Oh maybe. Oh ntar kita ganti. Ganti guys, save dulu. Dia spesialis maling anjing.
Ternyata tadi tuh emang ini ada. Oh, ini ribut dulu guys. Christian Pirate doesn't say much for the space you get between your ears. We will spare you your life, but ya apa? Your loot be ours now. Oh, kita dipalak ceritanya nih. What is it a fight you be watching? You really are stupid. Get them boys. Ya elah, lu mau ngelawan gua boy? Oh come on. So easy. Ya Allah, so easy gak sih nyet? Oh come on, gak ada yang kena nih. Kenain gua kali. Asik, so iya banget gue ya. Kalah lawan orang bertiga doang loh. Oh kena, oke, menarik menurut gua. Mulai berani dia. Lu udah mulai nyenggol-nyenggol gua lu, gua liat-liat nih. Bajak laut. FF1, FF2 ada bajak laut ya guys? Uh, 2000 lumayan menurut gua. Now, I know when I'm beat, go on then. Do what you're gonna do and be done with it. What are you up to? You want to fight the Empire together? A bunch of outcasts like us fighting right alongside the likes of you? I think I like the sound of that. Gila, kita berteman dengan bajak laut cuy. Alright, menarik menurut gua. Gila di tengah-tengah gitu boy. Ini jalan gak sih kapal? Oh kita jalani sendiri. Oke, menarik menurut gua. Kita berarti ini kita ganti ini guys. Mate stop. Hah? Hah? Boleh. Adakah yang bisa? Mau pakai Mithril Sword boleh? Oh, pakai Trident ya guys? Boleh, boleh, boleh. Boleh sih menurut gua kalau kata gua gitu. Terus kita kasih katanya dia jago ini, jago dagger, longsword. Oke, menarik menurut gua. Put knife on her left hand. Oh gitu guys, dituker gitu. Ini longswordnya ganti. Oke, menarik menurut gua guys. Mithril sword. Ini kita kasih gauge. Mana yang gauce-gauce itu guys? Wih, goldnya, sumpah, itemnya bagus. Golden armor. Siapa yang butuh? Buat inilah enak aja. Enak aja lu. Save dulu. Alright, kayaknya udah sejam guys. Nanti gua restream lagi abis ini. Makasih yang udah mampir. Kita lanjut di next stream.
See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.